clear tu te chibai le vekule tuntum kan video chuan kumsang ni le somni le paruk post office Hnaruak GDS dak Sevak assistant branch postmaster le branch postmaster official advertisement ti chuatak bi chianna kan neyanga RBI hnuaya office attendance Hnaruak kan soitel don bokani Mizoram sarkar hnuaya Hnaruak te ro chu video le peka kan soizok don nia ahmasa in post office Hnaruak bi chianna nei hmasa ila Mizoram bi ka post engzat nge ruak ti te hlozat promotion kaisan thena le scope ba ka online a poisa choi lawa form fill up thei dan te kan soidona atop thain uluk takin kan lo endon nia post work zong za thi all india sing thum chuang ania notice a hian post sangkhat le som pali arwaka Mizoram a hian post somli le paruk arwak bokani Mizoram bi ka hian ABPM assistant branch postmaster hi post pahni arwaka dak Sevak hi pahni arwaka tin branch postmaster BPM hi somli le pahni arwak bokani posting na mun te hi chu advertisement lama khan chiang zokin kan lo endon nia deal theite class 10 pass metric pass chinta na deal thenga amairo chu class 10 a khan maths the english laktel angai don bokani subject a khan class 10 a maths the english apakha zok tel lo khan subject kha alak thei thina amairo chu hemi post office deal tur chuanin maths the english khalak tel nge angai don ani class 10 na mark kan muzat kha apoi mo a class 12 graduate mark ero kha chu poi mo lem lovani merit list po hi class 10 mark basin unselect don ani Mizoram chung post deal tur chuan class 10 a mizo subject lak telangaya mizo tong ka thiam ti ringot kha chu tok zo lowani da ka thok turani wangin du tu sama chuan deal tu chu computer thiam two wheeler emolir thei khal thiam ni se amairo chu compulsory anilem lovani age limit kumsom pariat atanga somli in karta na deal thei dona STSC tan kumsomli le panga thleng a thei don ani STSC PWD pian phungorwal ban lo te tan kumsom nga le panga thleng a deal thei don ani hlo han en le ila branch postmaster singkha sang ni atanga singni sang kwale zathum somriat an hlonga ABPM dak Sevak te khanin singkha tatanga singni sangli zali le somsari an hlo don ani selection process nalak dan tur anila written exam emo personal interview amo awmdon lova class 10 mark merit based in select ani don ani document verification final merit list kha an siam le don ani scope le promotion kaisan thena chance te en le ila GDS ABPM BPM hi kumthum service nuwa tho nuwa khan departmental exam te awmdona chumi chukan pass ani chuan MTS postman Postal assistant inspector kan ti da thleng khana kaisan thei don ani hlo po hi apung zel don ani selection kalpui dan tlang pui anila online registration kan tia kan class 10 mark kha percentage khan en ber don ani online ani chuan class 10 mark du za fill up ila ti te kha zona om thina online form kan fill up hi last date zo nuwa document verification nei turin kan original marksheets te documents te form fill up nen en mil chi mt kha verification an nei le don ani Klindu wangin mark tam deu khalau da ta ila document verification huna khan min reject le don thawani chu wangin form online kan fill up huna khan original mark sheets ne na in mil thlapa fill up mai kha atha don ani merit list result hi voing za nge ti chu ani don ti kha zona om thina atlang puin voinga ti chu athina ni a awm zia chu merit list an ti chu am sakpera khan verification nei turin ko anni thina khata khan document diklo emo in milote alo mani chuan an reject anga mark musa ber.2 second rank third rank tiang khanin an ko zel dona chu tiang zel chuanin rank ngana thleng kha ko na chance om dona ni form fill up huna khan post preference kha engza nge kan dang posting na mun hi somvel select ka tha amero chu kan ria tur chu rank pangana thleng voinga thleng ko kha ani dona wangin posting na mun select treu kha om ziom chuang lawani post preference order pakhatna tanga pangana kan du na ber posting in dot dan kha thlang ila atok viawani class 10 mark sheet grade system ani a engtin nge mark system in ka chan tirang ti kha zona omboka grade point kha 9.5 in kan puntir mai dorani achuak chu mark alo ni tong entenan grade point a khan 7.5 lo mutala mark system ai convert don chuan 7.5 into 9.5 ipuntiranga ti chuan 71.25 kha mark system alo ni to don ani class 10 na additional subject kala silawa form a hian fill up angai si ati kha zona om thina
additional subject kan la ni chuanin form kan fill up huna khan additional subject option a khan engemaw ber kha I select anga mark a khan 0 enter mai don ani apply dan tur en leila online atang apply tur ani a Indian Postal website link chu indiapost.gov.in GDS online engagement atang khan apply tur ani a hi website thar ani a voin February ni atangin form hi fill up tran thei ani form fill up dan video kim chang hi chu video shan pa in kanon ti chuak le don nia zan lampanga kan lo ngai ven don nia application fee hi STSC PWD le female tan om don lova UR open category te tan chuan chengza choi angai don ani video description le comment section lama khan online form fill up dan link khakada a kan lo en don nia online form fill up dana hian dan thar anon mangtrana online form fill up hi chi ni in thena ni a one time registration le filling of online application anon tia one time registration hi chu registration ti thei hun chung ani a tin apply thei hun chung kha anon then sang ani one time registration hi chu January ni somthum pakhat atanga February ni sompali thleng kha registration shrim ka chu ti theya apply ero hi chu February ni atanga ni som paruk thleng apply thei ani don ani ni som panga ni som le paruka khan apply tumta la registration khai lo ti man si lo chuan I apply thei don lo ti na ni chu wang chuanin registration ti kha man mo angai don ani last day chu February ni som le paruk aniang form fill up sol pal tan edit correction ati thei dona February ni som pariat le som pakwa chungin website ta correction kha ati thei don ani panhina chuan RBI Reserve Bank of India waya office attendant Hnaruak en leila office attendant Hnaruak zathi all India zanga somsari le pahni ania notice bi ka somnga le pahni arwaka Mizoram Aizola hian post pahni arwakani hlo hi sing ni saruk le zanga le chengriat ani dona class 10 pass undergraduate tan apply thei donani graduate chin ero khachu over qualify ani dona an reject mai donani kumsom pariat tanga somni le panga inkar tan adil thenga STSC tan kumsom pariat tanga som thum thleng adil theyang apply dan tur RBI website atangin online in apply turania website tinga khan kan lu tanga click here for new registration ti hi kan click anga chuan form kan fill up to mai don nia apply link hi video description a khan kada a kan lo check out don nia form fill up dan video link po kada ngal bokani last day chu February li anianga online exam hi February somni pariat tanga March ni khat inkar ani don ani office attendant exam patran syllabus en leila negative mark 0.25 question pakhati diglawa khan an kat dona reasoning 30 marks general English 30 marks general awareness 30 marks numerical ability 30 marks avain mark za somni apudon ani RBI office attendant exam inbuatsaihna tu study materials question hlui le solve important question te kan mamoni chuanin ka website www.kamliana.in kan lo entry don nia link chu video description a hian kada ani